السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يافوسنا سوبنانتي هنكونا إروان دا مسألة فو كان وان مهمنكي هل منكي موسو مسألة أنجتي متى يكون الرجل حزبيا واتفونو إغبور لا سابو كان فلانو حزبينو حزبية إيراناغو حزبان كانو أشيك لا بوريكان ينسيري إوانا كندابو بوريكان ينتنسي إوانا فوندابو بوريان كان سيغدر سننكي إوانا منهجوبو سننكي إوانا سكوني ينغو إفوندارانو بوراغو إفوتي علامي كيغا gona boraga wala ifon no tahay kayan di bangai boraga igala sabu kan hizban kano kigina dan ya fosi nayi haikan ta hizbi inga ti bor kulkan aninga bondan baga koy kunda fuga wala jama'a fuga kan iman hajo ga fokusin sunnan ke manhajo kul boro mantikal hizbi do wala bor kulkan go sokoni yambon wala dirawbon kanga fokusin da wakambon irko idi alayhi salatu wassalam dinga sahabai da salafai marganta wara go dirdirau kanga folks ne di wana woro iga ke kan hizbino aga hinkate boriyanno kan igwanda kunda ina jama'a singi ina sokoni yanda ngasi aga hinkate jama'a no kan yamma ma da ngai bonga aga hinkate boriyanno kan morgu kama da ngai bonga aga hinkate jama'a no kan gaba aga hinkate jama'a no kan shiba alfaga berodin kan siga ne العلامة زيد ابن محمد ابن هادي رحمه الله تعالى إنا هذا هايمو واتفونو يقبور لا سابو كمبرو حزبينو الفقاني هايمو هايمو كاغا مرادو كوي بيان دارو ينغا لكن الفقاني دامسينو كان غما بيانو دارو كاكنندي ka gusan borai shi ane ka denga ga borai no alama yankan da dai ibangai borga to guli gane boradin amantikal hizbi no akiya borno kan a wanda gan koyan wala sin da gan koyan akiya borno kan kundara ngano go jini wala ngano go banda ngano go ga kendi wala ngani go ga kendi ane igina dai بانضمامه إلى جماعة معينة لها منهجها الخاص المخالف لمنهج السلف أنا إجينا دي مراغ فرو أجنغ بوندمبي كوي جماعة كركران تفوغا كان جماعة ديني إغوان نغي كان بمنهج كان بو إغوغ ديرا كان غفوكسي نيمو دا سلفي منهجو da ahlul hadith wal athar iwan manhaju ani ka jama'atul ikhwan sanga barkan aninga bondan buga koi ikhwanai jama'a wa fasailiha dabore kanyan idun bugu fun ikhwanai ga zama ranga bai ikhwanai alfaga yi fe kanan dinza bannaiye gono sururiye gono qutbiyye gono ani wa jama'atul tabligh wala mu tabligi zai bora koi afur tabligora wala koi afur qutbiyara ولا كوي أفر سروريارا ولا كوي أفر إخوانورا والمتعاطفين معها ولا بورا كوي غفورو أنينغا بون جندو جمارا كي ينغا فاس إخواني شي كي ينغا كوبي إخواني شي ولا إخواني وانا دبينو يغا فاسي شي يغا توتا يغا كوي يغا توتا يغا فونيغا يغي حنانندي يغي غابندي يغي سابو داينو كوي كين بوندان جماعو دمرا wani alama no kutun alamata yara kan no hizbino yaron alfagani wa intisaruhu li hizbihi aw jama'atihi bi haqqin wa batil yaron mo ngi bora gar kan aga fasin kunda din se aga fasin ga jama'adin se nan ki gonda kimi da nan ki san da kimi aga fasi se hanfo yanda kimi aga fasi se da tari aga tenga jama'a se avoka aga te barkan ga tutai gufuni ga aga kai ga margandai igwanda kimi wali sin da kimi matkul kan kin inda dalili kayandi gi hatte ngo bangandi matkul kan ikan da hujjai asita asiyarda
aga hujje dun tutai kazeri to borowo alamono gutun alamaira kanga cebini se kan borowo hizbiyo jama'a karra agomo imantikal ifoyan hizbiyen no zama jama'a kulkan alfaga kabu za ikhwanai dingai dibbai dingai nonai da tabligi zai dingai nonai ikul marganta buren no kan bidancen no isannai di goye na tabbatan di in dunya alfaga bambata ki gabai da sunna sai fasayan ifata wai wafaku borewo badda andi yarra da hamburan da yanga funi jamai wora ya ringa bor kulkan ninga bon damba koyi ga wal bora ninga bon damba koyi jama'a ga kanga kai ga marganda ikhwana yiga tutai gufuni sai yiga tutai gufuni ga iga fasi sai yigi te bor hannayan borowo zanin kan furira za jamadin aran kul marganta mantakal hizbiyyen no pat wani alama jinanwa kan alfaga fillah alama hinkanta alfaga ne mujalasatuhu wa mashiyuhu ma'a ihda al-jama'at as-salifati adh-dhikr wa ghayriha min ahli al-inhiraf fi al-aqidati wal-amal sawa'un kanu jama'atan aw kana fardan tabi'an aw matbu'an alfaga ne ago hizbi wani alama yara kiga hizbiyai baida daga boragar kan aga goro aga fada aga mu'amala aga kyortarai gamar ganda hizbancai imma hizbiye ka alfaga fillano sanga ikhwani zai ngaino ta kyorai wani mutabligi zai no ta kyorai wani boriyan kiga bai kan siranta yanno sanga shi'i zai bora shi'i zai no ga ta kyorai wani motori kai zai ingai no ga ta kyorai ingai na ga hangisi ne dai ingai na ga dirgamar gandai ingai na ga goro gamar gandai wani jama'a fo dai kutun jamaira kan na sunnan kai fokasi ne aqidara wali na sunnan kai fokasi ne goira jama'a yanno wala bor fallanno boraka go chortareidin inga no ti jama'a din ginfuna wala nga mo gan ko no aya dai chora a hangasina kingan dai ga chortare kanga doi za fallan fai bid'an kano kutuni jamai wara kanga te bid'an ke jama samaran ga bai kan sunna a wannan manhajura da wani dirawura alfagai me a me wafaku kan bid'an kyau borsadi kate choro borsadi kate barkan no na gidira kamar ganda da sadi kate barkan ingano niga gunda kasinaida ingano niga hangasinaida hajru ahli bid'a sunnan ke kunno wafaka ban pat ya ringa ago alamai rakan niga hizbiyya baida niga dikan ke hinka koino ne a binga mahangasine da sunnan ke ne har yago hangasine da ikhwani ne har yago hangasine da sunnan ke ne har yago hangasine da tabligai ne har yago hangasine da sunnan ke ne har yago hangasine da shi'i zai ne har yago hangasine da sunnan ke ne har inganda bid'an ke jama'a ngai no go charra iga bakere iga tuta iga funi charga iga hangasine iga funi charga wadin kulu alamanu kan ke bin sai kan fulanu na hizbi fulanu hizban kanu ibnu battah a wani tirara kan gati al-ibana a fillaga funa al-auza'i ga rahimahullahu ta'ala al-auza'i gane borkul kan ninga bid'a sutura aninga aqida tugirsi aqida ziba a fonda yama a bid'a ziba a fonda siranta borkul kan na tugirsi a man bangai irsi anirga bai aga bangai gufun bora ga dabore kan ya aga chortare irgo gunno kidi mayenno ta chore mayenno ta hangasine mayenno ngande ga doiza fayi haddai irdi kan bora bidanke no ta borai ingande no ga chortare daga wazu ingande no ga wazu kyarbande da akwai kwara fora ibonna ga zumbu ingande no ga hangasine ingande no ga chortare iga kyargandai iga hauru kyarse irga be kan boro wo bidanke no kan gonga bidatu kaddai a wana hangasina a wani kyortara in gano na tunan asira na bangandi a sai abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ani boro inna ma yumashi rajul boro ne gidir kamar ganda man yuhibbuhu barkan ni gaba man huwa misluhu barkan no a kinano ni kine in gano ga hangisi naida ni kine in gano ga kyortare ya ringa da bora a goga kyortare bid'an kai a ce wai go ice waira a misai go misaira wani ya ce bakan huwa misluhum ngo ikinno asali imam ahmad rahimahullah ina haga funu borga kan ganin go sunnan kano
amma ga hanga sine da bid'an kai aga chortarai dai aga nyami ka sinai dai aga dirga margan dai imam ahmad ne wa mu hayndi wa hamburan diga ful wadinga zamodin sunna su wafu kunda dirkoite a wangi a dumi wadin bon anen ga bumbo icinno wato nan dinda wi kargo bufo zama go sunnara borma mor bid'a ni mor bid'an kai hase ibnu batta a tirara a fillakan ago sunnara borkul kan dai a tabbati kan bid'an kano jama kulkan jama sirantayenno to ago wajib borga bormin bo moran da kufuni ga makwai mahangasi ne ma chortarai da boren kan gati sunnanki so ku binda nan gukan sunnankai no gaba sunnankai gonda gabi nodin uzur kursi borse saru kore kursi borse kan ganan ma chortarai da bid'an kai mahangasi ne da bid'an kai mun yami kasinin dai har yin zanta kan al'allama Zaid ibn Muhammad afillah rahmatullahi alayhi katun hizbiyye wani alama ira alfaga ne naqduhu li ahli sunnah ago alama bambata iranya ka fosinai kan borga hizbiyye baida ungo watu kula ayagi zo sunnan ke gana ga sun bakse koi dinma ago garaddu nisma ago garaddu shi yayi ga nisima asa agoga tarsasa karaddu tori kai zai ga nisima asa agoga raddu tabligai ga nisima asa agoga raddu ikhwanai ga sururiyai ga banna'iyai ga nisima agoga raddu kala katai ga ayajo da hangawo da gabo da energiyo a kulmar ganta aga marguno salafiyye tangamiyarra dimma agoga raddu salafiyye ga nan goga raddu shirku ga bangai labura niga ma amadangai sutuk asinir koy beri bid'a ga bangai labura aga dangai asine haikulu igir koy diya guru iga sunna guru wadin sa ga hambiya kayandi asa tunandi wadin sibina sara asa yalhamandi nisima ase raddu nisima ase ginda ga kati nisiri ase bin hasarau agoga dangai sanga haikulu mante shirku ga bangali follai fori zai gingai follai foraite zimai gingai foraite a ga dangai no sutuk balkin doga ba fasishe no imene bumbai la visa yan nome igwanda fondo imene imingai zima tarate amma da goga raddu a hangawi zai a makamai a gabo a tangamo sunnan kai salafiyyai inga yana ga tangamda wani alama no kan al'allama Zaid ibn Muhammad a fillakan boro alamu kan gice kan boro wa hizban kan naqduhu li ahli sunna ingo naqdu raddu hansayangu tangamiyangu sunnan ke sina gati sunnan ke na ga tangam wa taghayyuru wajhihi idha sami'a radda man yuruddu ala al-hizbiyyin al-mu'asirin ashab at-tanzimat as-sirriyyah والتكتلات الخفية أنا يادو منو حزبية دا غا علاميرا نيجي دي كان حد أما ورفوقو غرد حزبية غا أغو غرد حزبان كي غا سوكو بندر زمانو وانا حزبية سنغا إخواني سنغا سرورية سنغا قطبية سنغا تبليغي زي سادين دا نيجي دي بورا موندو ما غبرناي سادين دا نيجي دي أغو فور أغو دكور أغو فتو مويزة يجي كيري ifo se sayyidu kutub gari go raddu ifo se igo sana ikhwana ibo bora sidi asima hadda ibine ikhwan nan kulka go gartu lakkalo gutun la yamshi wala yajri wala yaq'ud wala yajlis nin nisibai aga zurno aga dirno aga takugo gorno aga kanino lakkale me ame gutun ni mana ma kefa ni mana ma ke wa inna ma nigo ga raddu daino hizbiya ga nigo ga salan daino ikhwanai bon nigo ga salan ikhwanai alhalai bon nigi di kan lakkalo gutun asiba amma wadin sam amma lokacin fallan karafa dama igo ga raddu salafiyya ga farhano fa ga makani no aga kabbara wani mo bumbo da to barkan ga wazo ga raddu ingo raddu kul salafiyya gano amma da dai amma burfogo ga raddu hizbiyya ga katun ikhwanai da tablighi da hikan gihi man da wadin alfaga bin hasaro mu zai gi kirai lakkalai gutun ifo sai zamsa igo ga raddu hizbiyya ga wani mu alamanu katun bid'an ke alamaira alamanu gutun hizbiyya wani alamaira al-imam abubakar ibn ayyash batkanki ne al-ajuri ana finlanda a tirara shari'a
da allalaka'i sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa ara da isnad kan sahihin ina abubakar as-sunni ha ina se mani sunni abubakar ibn ayyash ina sai mani sunni mai daiti sunnan kyau ane man idha dhukiratil ahwa lam yaghdab li shay'in minha sunnan kinga gati barkan di goga fundi bayi zai filla igo ga raddu iga igo ji darayan bangandi igo hamburan daga funiga wali tiraiga wali alfagaiga wali kundaiga asifutu bala ga farhanu da sunnan kyau dama igo fasa sunna sai aga farhanu dama igo ga bid'a keri aga farhanu amma hal ne di borkan da dai igo ga raddu jama'a fo ga gutun bid'an kai jama'ara yaghdab aga futu to musibaha boro hizban kyau wakan yin kai fandi bore wadu mai gadin ni alhalai gune migidi kan lokaci kan ni kanu go raddu tarikai zai ga aga hinka maka ni waldingo ga raddu shi'ai ga a ga hinka maka ni waldingo raddu kala katai ga a ga hinka maka ni amma zanin ikhwana ma filla sadin da mundu ma gabari zanin sayyidu qutb filla mundu ma gabari zanin al-qardawi filla lakalai gutun wani alamano kutun hizban kai wani alama yara alama hin zantana kan al-shaykh zaid ibn muhammad rahmatullahi alayhi afilla alfaga alamata kanta وقوعه في أعراض الدعاة إلى التمسك بما عليه أهل الأثر من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة أمور المسلمين السائرين على نهج السلف الفقاني علامة كنتاكي حزبية بيدا إنك تواتكن نكاغر كان بوري كان ينغ تشيك كوي بوري مدي سنن كي وانا فوندا borai makai salafiya fondaga kan yanga borai ke ko ima bondumi irkoi se ima bondumi irkoi diyawo se ima bondum alsilama jin funai se kan yanga te alsilama yan to nigi kango asinda borkul ka ga janke kan to borewo na ga lebandi borewo na ga jasandi borewo na ga wawu borewo na ga tangam zunuba kussi se kadda ifo zamse ine borai makai salafai fondaga ima bondumi irkoi se ima bondumi irkoi diyawo se ima bondumal silama jin funai se alfaga asulai wo maga sino hizbiye goga borai tangam igoga borai jasandi igoga borai hamburan diga fun borai ga man tai focuse kala borai ne ise ima kai salafai manhajoga bondumiyan alsilama jin funai se wone wo sabbora ina borai magaru ine borai se jamiya ha ivo se zabasi al-allama Muhammad Aman al-Jami rahmatullahi alayhi agobori kayan kai ka tarsasa ka sunnan ke aqida bangandi ka manhajo bangandi bondumiyan al-silamu jin funayse wani irko yano ya marda al-qur'ana ra wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum irko ne wo bondum irko ta'ala shi wa bondum irkoy diya wosi aran alsilamai gin funai arama bondumi se borkul kan nima aslu wane sikana se asibin gumi di barkan goce ga koi ima bondum alsilamai gin funai se aga dukur wadin maga aga bore janke wadin maga alfaga masiha hizbiyun baghid hizban ke gasolo alfa masiba ingan da sunna ga morce kwai kan mani gocer se ingan da sunna asibin gama di barkan goce kakwai ima salafai manhajodi bolboriyan misatore nan kan salafiya mayun boni go kwanna mayun boni sibin ga yamma isiba imdi barkan aga hantumin ga bon sai salafi war barkan da jin ga bon bangandi manhajo bangandi yanse aga ne aiwo salafi do digi di boraga yankar aga tangam aga kwanna asibin gama mara asibi maki gamar ganda kan mumbo mu ajin ga bon ke sunna mo da yake salafiya borkul kan ne borfose musine ni bonse salafi farin ganuwa musine bonse sunni haikan halalan ni sai ni mune ni bonse sunni wadin no halalan da sai mu ne salafi yarin mo ne ni yaddan da sunna din da yake salafiya fa yanka kunno si gamara yarin ga ifo sai kunna salafiya mayo hadde ni mun ke hizban kiro ifo sai ni ga kunna borfo min ga bon dan baga koya ga hadde ni mun ta hizbi no
bal shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah batkago majmu'ul fatawa ane leban diyansi wala lebu si borga kan nga bondan bako salafi manhajoga bala ane aga wajibi mata borasi bittifaqil muslimin wani ijma'an gamo ijma'u no borengo ga yankarun kuna aslo ma ga kan gati ba bondum alsilamai gin funaisi har rakan mun kirko ta'ala kutayan aslo ma gano ikon na salafiyya ke yango na salafiyya dirau hala to nan kan irma boriyan kan itari tari kan irni tahaddi gir marge hal kun kuni man hinka jababu nimma imatari an mai shi jigi bingen bore mai zibandi imene boriyen salafiyya yo boriyen no kan gane hay kul kan bondo bonko no kan dim bondo mashi igini ma bondum bonko ni se mutlakan gaba dai ba haram ranu in bondum bonko ni se irni tahaddi giri marge ima kande alsilamu salafanci kan bai ga sanno shi imma minbar bon khutubara wala wazura wala hantumanti wala darsara wala khutubara hal sun alfaga iman hinka jababu fa in lam yastajibu lak fa'lam أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين da dai iman hinka jabi kutu kakan da dalilo da hujja to nan be kanga fundi bayo dai gogana mai dai no dare ka to barkan ga fundi bayo na gogana asulo ma ga hizbiyyi hawboriga ine bore al yahudai sai ni goga fasa la hawla wala quwwata illa billah al-yahudai no goborai bana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya fu sene aranga fongo jire kan yambisa jiru waranka waran zayan kan yambisa kan wato tarikai zai taro yau dumani gite sunnan kai bu imane sunnan kai ijinga yangai wai bana igaden yangai sai farkai gidi makaru a wani hamfayen wo kai banano ha igane larabai no goborai bana wallahi arabai labai no goborai fina sai wali mini al-yahude no gogo bore bana tarifan lankawo wallahi kurmi woni gudu bore yanga kan yingai bonci sunnan ke ga hano nya fusine da bor gazagufun dalili ga ha da bor gazagufun dalili ga hay kunno sikin di bor shekal wawi sobayan dokorayan tari hawari so ko binde hizbiya alfaga ago hizbiya ganji bambataira hizbanci da dai anin ato hizbanci kinkini a alfagano wala ammanu a norukonono wala talkano kan nima garda tayi kan nima garda hawali harihin kowo a sifai kufuniga alkadhib wal iftira tari bora ga sannite kefoyen bora ma sannite amma dan baga koi alfaga yanga batkan kinaran marada man ki sorfo man ki sorinka bora ga salamune ibnu usaymin ne ibn kandanan guka niki shuru bora koi danga ne sama asi gabi ibnu bazu ne ibn kandanan kai ibnu bazu niki ha allu haidani ne kandanan kaki alfaga la tajidu jawaban nisin kudu jabiya li'annahum kadhabatun ha yaftaruna ala ulama tangari kuma yanno kayanga tari dumbu da ka alfaga ya asini kagar kan iga konna salafiyye igi ibartarai kan ga sandi bal wallahi kin do matki ga iga dukur salafiyye shi igi ibartarai igi tangam gamar ganda tarikai zai wo inin ga makamai gishi kin da ganda tarikai zai no min bare bon hunkuna igo ga kyar zure ha igo ga saru ko reke ki sai ku foyensi amma salafiyye itangamiyan iwawi hawariyan iga san da man tahi focus sai mu fa alfa man tahi focus sai kal manhajo sai usulai maga wannan inga ta alama takenta irin ya fusurewa ga ya mabore alama guwanta hizbiyye wani alama ira alfaga ne wuqu'uhu fi a'radi wulati al-amr ago hizbiyye alama ira igi bai ima faham da kan buriyanno kan ga furo jinfunai wana bortarera islamai jinfunai ni kagar kan igi wow igi jasandi igi lebandi mimbarai bon di majalisa ira idar sayra di khutuba ira bayan gamo ni kagar kan ngai no nafanda bonko ne kabisa salafiyye wakanga kai fandino alfaga bora gare salafiyye sai gwamnato alfagai barboriyan ne salafiyya sai siyasa zai yanno amma in gai ni gogadi wato kul siyasa zai jabbaira in gai ni gogadi hine portai me
ingai no ga gas ne ke hine ga ingai no go ga arzakata hine ga ingai mono go bare kai ka salafiyye wau ifo maga am sai salafiyye ne hini wadiga yamar wadiga nasiha ha iga nasiha no nan ka gono ingai mo ngai no ibaida hinai bortare ra furaya wa mahabbatu man yushahiruna bihim yar mo nika gar kan borkul kan aga hinai tonan asiri agi hatte ngai kargasai ha fi kutubihim itiraira wa ashriqatihim di kasetera wa majalisihim di majlisaira nika gar ki ga baboreyo hizbiye woni sudu ira kwasai ka to dinga hinai wow nigi hinai kafarandi nigi hinai lali nigi gasan ne mimbarai bon ni tiraira ni hantumaira ni wana kasetera ni majlisaira to ido wangari kusi da kan to boro wangari kusino kan to boro iga ko ba sai ne filano no ga yawo zama ifo sai aga hinai kace kunna su dirkanan yiya iga hinai kafarandi iga labo kafarandi asiganji da boradu dama ga ko kinna gu hinai dinga labu fallan kaka kafarandi din age gu fura sokon yangora wani hizbiyyai wani alama yau hizbiyyai wani alama yau alama iddanta hujumuhu ala al-ulama alladhina lam yathuru ala al-hukam hala wuqu'ihim fi al-khata ago hizbiyyai alama ira alfagai kanyan lokaci kan gwamnati fo wala jinfun fo hatta alfagai kanyan mantar basu kutuna bon ha ka tura aga ka borai follan diki wurran dika koi bonko ne ga nika ka alfagai din igi gasandi alfagai kanyan su ke ga koi mu turu gwamnati ga wato kuli gile bandino hali gani sai gwamnato alfagai wagon gadi alfaga hunkuna sunna alfaga bambatayo wakan yanta yi gasi da wakan goba funera wallahi din koi gur hizbiyera diga ma kan alfagai din bakan niga ma cindodi go min bare mo iga alfagai din sabu wallahi ganda gandi igi guru ibnu bazi yandai alfa ibnu uthaymin الشيخ الألبانيان الشيخ الفوزانيان الشيخ العباديان ganda iga so bai yi guru din ma buramne albanu ga sandan dino guma dai ai wasi ne shi bara wani sifa yanno wala guriyanno amma bayan ga isaki min bare bo majalisa yana fari be kai ga fa kare dai wurin durmi ga masan dai dinga fatta fauzaniyan ungai yadda kan alfaga bambatono kan ga sunna bai amma dai asin kasalan gwamnati bo o zama gwamnati alfaga no fauzaniyan fa wallahi buren gol kan ganda iga fauzaniyan guru igi janke zama ifo se fauzaniyan sigu ture saudiya wani gwamnato ka ifo sai zama gwamnato nan guyan gore ka gonda hatta nan gu filana har filana ka te kan mambori kudi min ya ifo sai fauzani man fadda salam minbar robon igoga di mun karo igoga dangai gwamnato alfagi yanno kin dai mene ini dangandi kin dai mene ini wayndi kin dai mene igoga hamburnu ngai bonse kin dai mene barazana bonigo tarai o dai kan gi himande yo kudu digigar bore de mayra bal a tonan kan niga mabure mene a saudiya alfagi wo fatawa kan gwamnati gabani gite akagan al'allama Salih al-Luhaidan rahmatullahi alayhi abangan nikan za inga fura hayatu kibar al-ulama ani wallahi zari sino karra gwamnato bai gani inga ise wane walwaran masini ani ba irko zari fahon bai gite ya da mono bako korbanda alfagai kan gono hayatu kibar al-ulama ira ha wariyan bangandi ira wa kan duma Sheikh Salih al-Luhaidan bangandi ha amma ni kagar ka hizbiyye alfagai da igile bandi ibn baziyan gwamnati alfagai no ibn usayminiyan gwamnati alfagai no halir ma boriyan kan do ngene alfagai wo haikan ga de ginda siyasa misai ifatawai isu goidai nodin zami fatawai ku siyasa ko kan ga saudiya labu hansini kiti wani hizbiyye alamun alfaga bere kanyan in dunya saidi sai da sunnan da aqidan da bairai da manhajo sai fasayan nika gigar ka igi wuru ingai mono si ba imalambin gai alfaga ga gaba burkulu i alfaga ba a hattano i alfaga ba a da manhajo kortu i alfaga ba a kan da munkarno da dai ne radda ga kuli gardo te wowi hal hun kuna boren gona kan isba ingai mamani go gardo karzawi ga hal hun kuna di alfaga fona ikhwana hisabu wala mu ana tabliga hisabu din fattun radda ga to igo tango dore ne bo ko gona fa sayyidu qutub seno boren ga fasa
barkan na annabiyan mai wau ani guru anir koydi ya sahaba yan kafarandi anir koydi ya sahaba yan guru isidi a hattayen isidi a siyayen wazam ifo sai iborano iwanno gamar kan da kigirin ga wasu nan kenno iga ba sahabai amma bar fugo ga sahabu gurun ga go te gufur boraya amma alfagai kan yanga te kima alfagai ni kagar kan boredin watu kuli yi guru fayasifuhum bil mudahana ni ga ma imni alfaga beredin mudahana ni go te hinai sai da banko ne sai ha wa nahwiha min ar-razaya dai kan gi mando ne gutun hawi harai da musiba harai da bala'u misai allati la yutliquha ala al-ulama ar-rabbaniyin illa marda al-qulub wa sufaha al-ahlam ya sayyan da leban diyan da genkenki ga dan bakwai alfagai ga kan burkunno sanarin dumaki alfagai bon kadai barkan bina gwanda zibi a gwanda zangai wani barkan binde safihul hulum no aramman ma ibnu usaymin ibnu baziyan igari sai la yafhamuna al-waqi sanga isfaham da actualita wani ikhwani zai shubuhana abu alfaga isi faham da indunya laba indunya siyasa isin da actuality isi ga faham da haikan gogate isi faham da al-yahudai da barzare inga yi wanga ino kyau inga yi rano annasara kyau kai go wasu wata kundi kagar ki ga alfaga dokwari igiye ti ganda wani ibnu baziyan da usayminiyan da albaniya sheikh rabi' da muhammad aman aljami agohaye kan ni kurai fattandira lokacin kan golfu wangowa te kan ibnu bazi yanno fatawa gane ga halal saudiya sai amma ga kasne yake kin da kafarai ha saddam yan tangamiyarra ibnu bazi yanno sin yebo ibnu usaymin ha ane aha wofo bonno ibnu bazi go ina sai ibnu bazi yarda ne ga bumbongi yardan doki ibnu bazi yarda zamin gana ne aqida ga son kai ikhwani zai tunin dunya bon da hizbiyye ha salmanul audayan عائد القرنيا العاريفيا ديهم كسني ناصر العمريا اسنتنغتي الفقي واللي بنديان كيني الفقي وجنكين كيني الشيخ ربيع إن محمد أمان الجامي ngay mo kai katarsa fasayin alfaqi wusi wasi na ranka gar kan Muhammad Aman al-Jami da Sheikh Rabi mai futubore uga zambore no kai imondu mara karoddi ga ibangandi kan al-silama ibonko ne hadda alfaqi ni karfo kisne mas'ala ra kan gati fiqhu mas'ala zami mu ga kisne ke kafare ga tangamodo hari wadan mas'allo kan fiqhu alfaqi ni karfo kisne yara yarin ga da bonko no sambo afo ha kinayen alfaqicin dai sannan bolle bandiyan saga الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطاعة ولاة الأمر المسلمين الفقه وكاكاكي كابنغندي اسنتن كردو حزبية أو رموزي سنغا سجد قطب ينديه مكسني القرضاوي ينديه مكسني ودن ما قانو إسوبيك بوري جاسندي إسوبيك الفقه واللي بندي هلا طونا كان يمني الفقه واندا كنجيا كما دي جامية بوري يمني مدخلية من تايفو كسي ذا مسي شيخ ربي متكي بن عثيمين ناكيدا أنا يكسي أني سيغي شيخ ربي غورو ale kaddai iwana alfaga bambatai iwana ramza bambatai igano Sheikh Rabi man dangai gufun igana gogaraddu sanno mi aminu dedano kam maga isiga Sheikh Rabi na alama iyanta kan alfaga fillah ne nigi hizbi garka hubbuhu lil anashid wat tamthiliyat ingay no gina al-islam taray doni ni kagar kan bora aga fofogu aga ba doni din kan sigin al-islam taray doni ونجينا نجي هرسل الأناشيد الإسلامية ها ونسرتو إخواني يجي شباب بيرابو ها يجي سيا وفيد ميزيكا هنغانيان سانجينا بوريك إنجينا بوريكا ميزيكا هنغانيان كاكا كينا الإسلام تريدوني هنغانيا هل ده بورا وغوازو ولا وغا شباب يسنسيفليزي سيمينير إيرا ده يكنجي من دودن نما يميني إسيا وسهنغان دوني سي أما وهنغان الأناشيد الإسلامية سي نكاغر كان كندا الفاقا حدو كونسيريا ingini ga te donaydin sai kan sigida al-nashid al-islamiyya donaydin binde al-islam tare siyar dandai alfaga fatawai gore ibnu baziyan al-fawzaniyan al-sheikh al-albaniyan al-sheikh al-abbadiyan al-sheikh al-fawzaniyan i kullu fatawakin al-islam tare sun da fuka sigida al-nashid al-islamiyya doni te yanda addina ma wa krece ne ni ga baida wadin bandaro sufiyye na san bi kan da ga al-islam ira wadin bandaro hizbiyye mo ga san mu sufiyye ga balike foyan wani ni ga shababai gawaida iga doniyante kan ga bor zargandi kangin yarandi mafattaga makami sambu wa tamthiliyat filmi zai alfaga nikka gar kan bora ga ba filmai haraka theater aidin
sketch din ni kagar kan borai ga barai iga tanga mise iga shababai dan yira igi sai al'ummara wani barkul kan ne diga ba hayayu aga kai ga margandai aga borai bira bon masiha hizbino wa difa'uhu al-har anha wa an ahliha aga tutai gufun hayayu gamu da tutayyan kan gudungu kan ga koran yarin mono borai kan ga tai aga tutai gufuni ga alfagani wa ma aksara wujudaha fi sufufi al-ikhwan al-muslimin wani harno kan agona ga zimbi aga bagumo makaifi ha harno kan gono ikhwani wana safaira fa hiya mut'atu qadatihim wani inga gati i wana jinfunai kaniyo alfaga ni gidi qardawiyan kan ti jinfunai di waga ana shi den tayiri dotti ya famat kan qardawi azenun da halaga te gisi ni gidi alfaga atunga kai agongo bo sambungu mo gogon yoti alfa ha dono gogo furno wa junuduhum min ash-shabab al-masakin al-maghrurin yadin mono da i wana wangizai kotunu furtageira kan miskini yanno kini fafagu wa shabat ad-da'ifat al-maghrurat da furtage we borai do hare kan yan boriyal hafanta yanno kan ini fafagu ha diga bi mashababai zuga ini turande bonko ne ga donerin dumani gite imgagu su bai gite ga shababai zuga ha asai gidi kan khawarije i wana video zai kika ka tarera di wana wazaira niga doni zai dingar igidan igizan kai yaran di da malfa karyen ira ni di sadin da boragu bosu o sadin da boragu bosu bi na sa malfa san muna ga sabbu to wani kuda hizbiyyi i wana addina wani mene i wana manhaju alamanu alfagani a'adahumullahu ila rihabil haqqi ajma'in irko me kan dai cimoga ikul marganta wani sanni wani kan irkyau kir fassara irna bayani yon tonton aga sannino kan aslo matkirna kida al-allama zaid ibn muhammad wanno agotira da rakan gati al-aqdu al-munaddad al-jadid في الأجوبة على مسائل الفقه والمناهج والتوحيد صفحة ويتاكي كندهن زنتاغو كوي ويتاكي كندي تاكي انتابو والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.